ye ti ye da se papa se ye ba oje ye feso ye ta asem ye ntani pa ti yesusu me ye hunyi wahi na wo na wo de ba ye akasa na ke be kama wo ai obi ama ye pa na obi ema isika ye somo mighty asemai Ghana ni wo no ma ya ka wo bodu ya hefom wo mu ni kamafo no wonom na ye ko ede ema won me pa cho me bai MCR mon kata na ho ma me why Esther Jim Esther Boahen na entwe nkomo Esther pa cho ho tesen Yankopon adom me hoye Yankopon adom yo say enra nkomo no me pese wo bone tofa na yehunu kwan ya ye befa so na ebia enra no ma ntie no ti bone tofa asema wo de baaye no na yehunu kwan ya yenso ye befa so pacho Yusuf ma me pacho me dase enra me de masem beto mo nim se mommoa me wo na misa be 17 years na me teacher ni bi fairfulu na me de koto na nim na o se enye wono a nti enye ono a enye ono a o se me wo a obeye DNA ma wo ama akula ne nso enya 17 years DNA ne nso anon pese obeye na me de ko mpanyifo bi enim na nya me ada roma obeye DNA no ye DNA ni wie na chese kire se akora no eye ne ba na akora ne ye ne ba no nso a ono nso a o ma anim se bi a o ba se so nyame ahoro ho ama ho afi ono nso a mi hu de o pa chiri bia na me de beto mo anim se yenka bi ma yo on se de ye bia ye ka no ye de ye ta asem ye nta nipa enra won kasa ye mu no se blocking bi ba mu eno ye de nti na wo blocking sa pacho na me akani bana nipa bu o no ma won fana no nka asem bai o de ne ho ya ade bi ma wo hu se dako bra ni timi change ni DPs be 3 times ni fie na ne bati enkola ne ade a ididi agoro esu no odi agoro ho abesesa no na akola ne ye bibi na osesa no na chese ase eye me se ase o huru me se ese wa okoye na wa wo ba ni bi me de ne de nye nti na saa de na mi hu no na afensu de ne sa baaye na otimi frɛ akwara na me ne na wo no osenye wono anu wa akire no eno na ma me block ne se akina nko e bia me ni ho a wankofra akwara no se bia okoka asem bia to akwara ni na me kra ma ne masa on se ho de Esther wa anya ade nipa no DNA mokoye yi bosome pe 17 years kra ba pa onyame agina wachi ama nyame watumi atete ubo wirem ahwe wo ba enti 1 month no a mu wie DNA na wo maaye ne de na wanso na nwa bia sese wono obetumi agina sa asem ne so de ayastic se on de enko ofre wo na wo blocking no yemfa ni nyina nkoto sese wa on blocking no pacha enti ho no so bi ye na edisen enani week no so ko bi ama pacha de ebeba why enti nyabotre na DNA di mu akotene ana ehu ene se DNA nyame adware wo ama wo ho afi wanim abenyam e wo ba nanim kade we pa na kam koye na nkanye wo pa akola ne papa ne ba wan hwe Esther nka se de wuti ka ba no modurawu kade asem na ka ba ka kira koda no wakoye kohwini but wo ba na hu se ne maame wo yo ba a wo dimu ai fini kekaye bie nimu die we ya de kese wo nyame ayama wo ai se wo de ho asedama no na ne responsibility say jade ontimi nwane Ghana mra ya dwuma se woni sika kra be fa lawyer yenso yete hai yenimu mpanifo oba fefe yenye be pe lawyer ma no watwa damage na sa mfie dodo ni nyina wa betua ho ka no asa hwe ne babat enuru saa yenua brema no onye saa onse no ameka kire wo se fedia bem matwe ade bi ho manso 17 years na fe ya hunu se wo boa no eso ogada momentum na wo de ba ti 17 years kura Esther watwen yenma no abotre na medie minim basre nyame amagina di se opeba no abaye na sede nyina afefefe onse eba se kura eja ene ne bado no ya na ni ho because when timi anya sede bia efiti ase ne se ja ti we nyina ya de bi afe na obe build ni nyina ti enra na yenua ba ma no so yesi obi na tie show no obo na mane no we meka manka no ha se mi gina na chi
se yamana kwenya no beba no ma ya o mutie show no mo ba mane ne edi biteta obi kura wo boa wono ana ne wo hwe so beka so obi ne bo na manam de wo de emfa me ho ne ehia a solution so obe hye ne ba na kwada abaiwa oso ho ato ne SS hwe no ena from obi wi abeko university minister so mama etesai yesu adumo na so boko mo na mokoye yo amane e de bo mo me da se meda aguna SDA principal Eda usujima headmaster no ase headmaster Eda usujima Yankopon hira na pa one na assistant headmaster omoje ye feso ema omoto omosafre Owura Collins ema obai na yetena se edi nkomo no bibi nti enne no yentimi ni Owura Collins entwetwe nkomo na Owura Collins nso enya abotre ene edi nkomo na yene ne nkomodie mu no nse omayenya na tie se die nama ahyase no na ompeso bagye nyinse na tum ne se bibi koso one ababa wa ne ntem aye enna kwan so yo na busumi nsia achi ansana Ray Esther ede na busuafo bebo na mane se wonyam nti eno na emane koye twema mentwe a na ama ekoba se na onyi ntum se eye ono na ne nyem no enti enkowie ne se Owura na gye atum se abofra na ye ne ba na ono se impo no na waye enhihye baby abofra no ko school no se ni teacher bi kura wo ho no mo a waye enhihye e de abofra no agya in advance kura se obetu anamo be ko school ho ntino obetu ho anamo na problem na wo sisi ya ne se o se Owura na blocking eno de Esther anyade but ono so one reason ntino ofre no kura se ebia enkomodie bi ene ebe koso a onya no na oka call bi nso a one abofra ne yeye so ofre be si Esther phone so Esther antimi kura anye ne nchia anase bra no di mo ya di nchia 70 years wa gumani mu asese eno afi na me benwe me se no abesresre phone so no ye nipa e den e be ne no chese nyese bia wan pese bia ofa akire nemum Esther phone so na ofre be si enti ne kra ne se openi na gi atum se abofra na ne ba na enhihye bia wo ho se wo so de hwe abofra eja no obeye seja enti akwantu bi wonanum over the weekend se oba obeba fitiem obeba ne yehia pia yedi nkomo pia asumdue kwa so no baby e wo se me ya na broken heart no so rest ahome a wo chese wo munya ti me ma ne nka ti se de enranka zinabu babu ye hey ka zinabu enra zinabu nya abo kran ko beto aboye ya zemo but ya ne mo ya Owura Collins me bona baso ye dana se oji ye feso colleague yo minister nya mi shraw me say adwuma ye start ye nche na nso se de wo be ye no ana wo ye no ahomachi ko ena me se de pokwa bena hwema nim no ma moni din se ye woni ne ko ya enye papa ahomachi ko ya me ba no na nsuo kra to eja mi tietia so break nkakra me ba na me ye se mo beko na ase an ti eja me ba na chief driver Dr. Salas Kansa se mu gina breman etwen no ti na ese obefa mo no de moko ti makwaba ye do bo ade ase se bibia ye boko akoda wom issues aya na nkoda wom no ya na me very very interested say nkoda ne da achinti na Owura no nyame ahira no because baby a waduri no wanya koda wo 18 years no a blessing ti minimum say o ye cratch wa mane ban say obehwe no de aka nyina ya botre say ye bekoso ane ne Esther akasa say ya but ye sikremu dak na abasa atwam bi krank wan fa sa ne manimu a kenna ka wonim baby a wugina ahya wo den na wo babaayo a wo de be kasa kire no say wo ko school no won kantum mo womiem said ye said uso a obi emu obi na ka uso obi eso emu ko ne ye wimu wa nkoda no ma ba no wimu wa obetu bafo se kora wo ko no won ko wim onko sua na ade uko ye eye odi nipa ba fie na nke ko ye wo nso e ba fefe abaya onyame akwama what is of mame to akoma to yem na minim bra no minim no but me huhu mu no me tinka bi se onye bone
di abetwam yɛmfa ne sɛ saa berɛ na yɛ mmerante berem ɛnɛ wanyini ɔbɛhwɛ ne ba wate ama kɔnmu atɔw ama woba no nso abɛhyɛw na deɛ mesere kora sɛ ɔse ne ba no ɔfrɛ ɔgye ne so sister sɛ sɛ ɔne no ayɛ pɛ aw ɔyɛma asɛm yɛ mu ɔdɛ difoɔ yo yentu ye bayifu nkasa nkyere no sabotre nko a bra ne se weekend obetu kwan oba pɛ ye be hia fitie na menu so obeye bibia kama ya da enua ba so asese asem no na ewo no ho no ne won ensini tiri no wode be da ye so wo hu de ye kro enti ho so ye be da na se na de meka ne se abotre ene otwen eyesini bibia to de ye mompaye ana ye mompaye eso entia obi enti wo de koso bompa ese nyame nkoso wanya de entu ne din na omandi pa na omaniska na onfa bi mehwe ne ba ye ko ise de na me producer kan no krutudu anokradru baby no waye frustrated was na so ni nyina ye nyame asem intimacy so see resource ne ba e waji bibia atum obetu ho ana obi ne kan kra ye what books akrani books what books amen yes mame etina dawro ma teacher kole nyame nhira ati one ne kasa so onya botre mene ne nko wati mo akoma mra fo wati nya botre ona wiye etima mo so bebo abaso se no de we o si drive asebo no o so ohunu se enya bebia na akwa benya na sa o si ka asemo difo we de yenya no tifo kura be mo se da bi yenya no obi antake no enti o so no nyankopon o nhira o eni bebia o si di asanifa ye that's papa na asempompa bo motuam odi for ni ko ye stairs yo na ndi ta bobo ani esi nanam yo ma Mary yo ayini ne das asem we no sade esi a etie no em se ya abotre no na ye beka na me be na metu no fo kakra sade sofo atu no fu ya se ade ne de hawo no wa na akofa ma ho se oba wa miemu a be ma ontime nye yire wo da ya wo ko ho ohun wa ntimi anhye wo ho so be ma bia de bia me ka se be ma de ewo so gu nanum a obeye de obetafre enti wo ko so wo gu nanum ena wa ntimi anhye no ho so na otafre ye enti eno te na no so bosumi nsia chi eno na me bosumi nsia chi bi kra ya once bi kra ohun once so ohun once so last ehun ohun won after last ehun 6 months achi ansa na wo de koto nanim se oye de wonyem enti na ama na adwene mu aye ne kesene kakra na wasa block no nti abotre na se ade ne ye wahia broso ma wo so ni adwuma kra wo de hwe akwadae na wapem eni nti ba bia aduro ne de ko teacher nyame nhirawo me de mebo na baso 17 years ni ka it wasn't easy but once we 3 years kire say obi oho after years no okwa ye mfa ma no se nka na chi obi pa ka years no ka wo be bre pa nsana ka wanya sa akwada nyina no ka mfa ma because won't be mudi pa kwase amfa akwala ne ntena ho bre 17 years nya easy abre pa na so 3 years pa se wanya ba panyi abi se kra obra enti ya da nyame ase e wo ba bi a akwa akoduru de aka ne se de ekwan ne muwa de aka ne doso pa enti nya abotre se de atie bi a ofre na mai kra nya abotre wade atum ide bibia be ye fa nyame adwa wo sei ma ho afi oyi ma se wa bonsu oyi agudi akoko yo asanteman o ma Ghana ye tie o oyi ni medasi bebre me so mefutuo me de mami nua bae ne se 6 months ya se ma ye kasisi a meti ya se me hu dwiri me kakra because mema bebre na wonyem na uma ne chesa na wo ba ebeka ya na woye sofukuro bedwane ena unse misumi ni menwai ase colleague ye ages no de ono kra nyini sen me 1 year what ma me bia o tu fo no votarian woman bi no na e wo se ene mema nye ohun twepe obedwane
enti wobɛbɔ mpaye na onyame no onhwehwɛ mu ma wamwa mema ba no ye ohu tropo wobɛdwoni enti ebese wobɛnya abotre na wobɛbɔ mpaye na onyame no onhwehwɛ mu ma amen wamwa enti sɛ na misi kan eno no enkoda no ne ye mistake baako a wudi kan yeye sɛ ne ohini ni tuufo no sɛ o ma no nso no wakasa akiro me sɛ bibi sɛ asi obia ne bema bi ntema aya na ontutu amerika na tentem so na enkoka na eche bebre ade bi eche na edwo na secondly so me san wo ayi bi uka kasa bi na me mpese wo ka ne sa because me no ye colleague wo say na uhu ne yeren sorry ne ma ne ne ade a na ye wo ya ne de wo kasa na ye se wo ye jealous me no me ye colleague na unye jealous na mum wo no na akai wo ya wo no se wo ba na ntumi anye enya sa opportunity no but say wo kan no ne de na ye te se de wo ye jealous no won so onye jealous because we yes of mame eti ho me correct o se de be ya next time no tena mpanimfo anim a won kasa no na nye te se de ase ahoya bi ne wo mu na emom eye wo ya wo se wo ba na ntumi enya saa de no na esese onu nso nya saa de but wo enya na emom wo hu se wo ye obi de saa no akai wo yawo wo mofra brem de to wo no na emom wo ka se na ye wo ya se na hu ne ono nso no ba bi ne wo na che se ase de bibibi no nti emfa no so ntonchen na emom de me ka ne se mesre wadawroma da bia metena adwai mu a me ka se ma mo me anya careful kwan e fa so ne ye mema no entem tete se wonni no ntem se si akra wanya ne bei so wa ama mo ntem na ango na muni ho biem de bet edo na ewo akola ne oni akola ne nchen no o se saa edo no ebi sign connected to you sene e be ya kasa na efiri wo nchen ba ene bibi kra no ntimi nya abotre ne ade a wodi bebisa no no ebe mo wonya tete dobi na ono udi si aye no e de ado abofra no wo kwan so nkoso na emomu ne ne ye wo ka asem na ne nam ne so ne de nden a obeye kra onye ne sede sese wo ye no no enti fa no so eto wadwene mai medase yedase Esther wasemu etwa to obapa so masem etwa to ne sense for mame no wabadwafo yankopon hyiram amen damase pa na machina che nante baby bebre musiketua nso ankosi hwe nso ha me ba ide 2 days pe machire semo yesompafo ampa amen yedamase yo yankopon hyiram yo obapa yede ye dwumadi a yedi no oba ye nyaa kwa nti me ma wo ABC fefefe kwa atwasini makwai oba ne friends yi akwasi for 2 years makwasi no fampam shirt wo se ne anti ohini ni so fampam shirt na ya wo meschia me why be pese me hu no de ya wo mechia me na me ntune so onya akoda papa ma wo nsansi fom se de wa bre ne hu no o ma wani nye e wo mpanin fiem ene wo mere wabom na me so onyame obeye ne sade ama ti de enso ye dija akwani oyima je na fama oyima Esther ohini ohima Esther yenso so sompafo de woni ayede ma wo na minim se de ya na omosere akire no omuna ya na omosere pa enu nti je abrante ne ye gitum se obehwa akwala ne ye de wa atwam ni nyina wo de beka ho o Yesu dim amen Esther nko betrance na course ne ba watie de efutuo ne ade a etiefo ne so ede ebema wo ye nua ba dan na Boaten o Canada Edmonton Alberta obapa ede wase bebre yesi wa bie magam adwumayefo ya monso mo bo adwuma ante magene ne ma Olivia ene me ba ma adwoa ne omo nyinada na nahema Sarakoba one mama omonso abie mu se huja ya wo mutie yesi mo nkoye tachimaye na de ba yire josio ka chire beduru na nabomonom wo mu nyinada bie manager Paul ya onu so gina mu wa station ya onyame hirawo na anu amekọ tachimaye o so ohene ye na wo kro no eno understand ye wan to ba akokora na miam de begu kremu akojawo me da se bebre onyame enhirehira mu nyinada se mutaye chire ene magazine
Kumasi Mezi Korea any stars and toanom na mishira mo papa and you say baby I fan you prank frozen asafo VIP you say also your fancy wo hop papa Morocco for na mishira wonum papa say wonum ebo adwuma sa Moro market unya mishira wonum ebusuafo manimu ya atosui ya na madane ya abo amanhumi a na de misiesie mu na me ba wo se ya na me hu wo ni nyina adwuma ye no me be wura mpe na me wura ma he ye do ba say hey life we dey say the abro me so na me so dey hwachire ma me enti manim ya efe nyina ya hanimens beauty salon a wo adwena se wo Ben Stewart pharmacy friend was 0267 188811 0267188811 Veronica Fashions asokore mampon and anti verubutuo we so ehye kama yi wono en wadwa Fred yaguma betri ba ko nso atem nsa firi ho a madane ni pasrom queen ono en odi ma me opamade e wo Gundis Park bia ye ketechew ayi no ti bia opese opam kaba tade bibia ma wafa ko veru ho ne ho ha oye serious on adwuma ye ho enu nti friend 0244 292 372 nene ntwetwe e ho so enkomo ye be kwa ho mane so ye ba pe na ye case case e via Mr. Atesa me bot ten asano na ejadam Bili Yashua me ya mini 0554931931 0548931931 said your matseno ye nua be man de sia yo so be banti esere course ne ba ye mpata kibia yes why esremu said ye ya no sa na wo so de ba ye be ne sa fefe e de ama to bi attack ne de aka chire no ene do so akoda ne hwe e wani mu no e do so bebre enti ye ne sa 0551 931 931 0548 931 931 Hello. Good evening, baby. I can free. Afternoon, Papa. Yo, Yanko. The patrol Sompa Nkomo. Sompa Nkomo. The patrol Sompa. Asam na mo kano. Hello. Enwa na mi around me ko lantiness na he si a de ko na mo se mo ka asam no. Na lady no to no. Mi ne pa o me kuma. Ana asam no so mi nimu. De se me ka se mi nimu no se. Da ma ne ka se eche ansa na go na mania bidini no. Mame mesra wo ya free ho. Say yenhwe way forward why me pa chew why? Yenhwe akoda no hwem why me pa chew why? Da wo titu aso ho na se no a we san de yebekọ ya chini di a me fi se no de hu hia se che ye wanche wu nipa no oso ba behwe ne ba enu ne hia yeda ase me sheta kra ujim. Hello. Good afternoon. Afternoon, my dear. Didn't baby akase free. Me kase free. Yo, yankwe. Me bacho mi sister ya semi awo amode guy nyame nsham. Ene debi amosi aka sem nafa. Dana na hima ka bi say enke baby a ma Mary mo. E ka say enke baby anka be ma no. Enke bisia no e be ma ne ho akire ne kakra. Ansa no nya akra no. Adia ya ne se woni be ma atuna na 17 years ni 18 years ni na tru won sa akwa ne ya wodia na wa fa tira sa akwa ne se woni ni bi nkomo emu oya ba ne ya emu oya aha na wa se be ma ne nya asem pata bi on pe nkomo emu omo ma mepa sister ne chew ha na kuma payam na because si anu na kuma kosho ya wo enti sate na wo ye no ho na pie madawuma obeye why say e wa hanin rek obeye bibia. Hello Sompa Nkomo ye bolo esra laji de mu ahoma twini bia udin ba bia akasa free ni coach ni me kase free just do na coach won low machine kakra na o park so Oni ni wajuma kwa na miti onu onyabru mo wajuma ameshira de tumesmenti wa ameshira de no nyamishira o na me say first one kakaba de me kan say enwa de no
Bob, I put the connection man, the most that can. Nyame ya adoma wo chena ne ye beto aso. Every Ochina. Pacho ai. Now, but LZ, now, charge of telephone. That man, the mechanic say, on a second of the India. Yeah, that's it. Yeah, that's it. I'm telling you, the food now. Yes, yeah, Jim Sopa. Okay. Hello. Hello. Me Rowdin, baby, I can say free. I'm a catastrophe Moluku from Wafumo. Yo. Katu, Obama, a day, I think, the man chair. Come on, could do you what you have to. Yo, yeah, that's it. Esther, what it? Hello. Hello. Yeah, na my room. Ba him, I will Pacho na did this. Yeah, very Accra. Yo, a craft, Bruno Bezo. Oh, Nungwa, this is Nungwa. Young Quay. Aha, me Paucho, na me person me can about me Paucho me training ye. Yeah. But I want to talk about Lady Ma, Nikununu, Lady Na Nibano, Anya 17 years na Avena. Yeah, me person me can yeah, me person me can say Obama no. Me fremu pa mo hwe na mo disika papa bipa ema Obano because from the beginning me hu to Obama no onim say eyo no na waye but on pese oba take responsibility. Responsibility nti na odwane sa na ya shakura ni sa na wenyi ebedru se after wenyi no e na afi na odi aka kwandi sa na oba beji nti misrem mu disika tesie bi ma Obano everything Obama no need that. Like he knows what he's doing. Yeah, exactly. Thank you very much. Bye. Hello. Yeah, hello. My dear, Odin baby, I can say free. Yeah, from about for make us a free siwa. Yo, ba for enko. Wadaruma, in fact, me bomb basso the way Mosia handles are assembly. That's it. Mo panel no. In fact, only a session because when you did the process and a call baby. And ka don't be handle no and ka emphasize dream the way I'm with handle no the bomb of us especially mo panel e ma mienu no a mo wo so no Auntie Mary ni ohima say wa in fact I just want to say and ka me ma ba honom kwa abetia wo mo nsam abetia in fact the suffer for to the bia on to the boat kakra e wo se bi kan nsam no wasofo kwa I in fact, Sompa Nkomo, bola. What's the country so once and Bob Hojina? Hello, I said, Manny, me and Sue. No one why jack near their page show. No. Hello. Hello, mommy. Me Rowdin, baby, I can say free. But your friend Mike in Pacific for here. Yo, Eastern region, young quay. And Pacho Kakara can say, said the Mermano, I get to say, a colony and a ban of the Shannon. Now, see, your Casa say, what to coin now or ban. Mr. Wakaka can say, Mama, in NDH because you share and do Eddie and son at the end we be police any bar what you are to me. Mpata bia eseme fatana wose odema yinia bano if you say I need your base bia wenya ben bia so mu ana se pa cho wa wale ni ku ye sofo mame oh okay fine nya basa kula bia e de nyame ase but I was muri abi yo so opatano na omususu ne kra etoni yem na ye to ye because so I say abofa no kwa for 17 years there and that's it kaka me kana ya da say obeye ne kama aminti hello mira udini baby akasa firo oba hema na me kasa hu adazo a sofu ma yo atebo amanten if I join Bruce papa yankwa me mama no na abotre or the member sani do because yeah me no cause yo age of 22 but no my name is me father nti abotre na mama no so be ni tibema
akwala papa no me sha akwala say be ya onye na pasa no kure so me ka ka yeah that say yewura hello me pacha udin baby how free yo yanko oba he ma hello papa yete wonka oba si kakra me kan say it is not doing so there and never hear up the what abai wa na bere na se oba se wa ka se oba no ase uhu ni eme bia na ekoso na ni ya ebi ebu se bi ekonto ubi e mo je one theater mo ya ni mo je ni no ubi o theater mo ya di mo je ni mo je o so theater mo ya ebi so uhu ni se be ma no e wo me bi let's wo sha wo no mo a let's say madam we want to do man to move by you uhu ni bia sabi yes so beti yes it is oba the one kase oba no yes ka wo bebe bi mo a e mo won kase bia you go ye ni ya ni ya di start of the baby won found to baby kura na when you wadawo ma mon pass them baby I am doing one country of Berman. Let us in 2 years, you know, or Barno Bra, your partner, your city, as also over the more and now you're baby. Over the baby, when that are the food. Obey, so I say that. Ti eni ni behia adawroma ya ka chi ya mabela mo ko no tebusu ni ya eni se yentwa ba ankobo no ntumi nso ntwa ba ankobo no papa adawroma wo ntumi ntwa ba ankobo no so asem so no da wo ka let's say be say we be check out no ti papa dia ya kan nyina sete dia enye dawroma I don't know many posui me nyina bi afa wo hello hello mi radin ba bi aka se free hini me ko pa Sompa 3.1 hello ujina so yo hello good afternoon ba ma din ba bi aka se free Pachamo kase for people. Yo. Pacha tabu hakano kani he. Hello. Ma me yete wonka. Me say tabu hakano kani say abanche no hello mo sister na pa. Yo, obeye why? Mi gina na chi, mi nua no be ma obetu anamon. O me yensensi for da. Hello. Yeah, hello. Me pacha me na. Ai, oba pawa. Good afternoon. Good afternoon, my dear. Because I from my friend Kumasi, because I feel Kumasi. Yo. Ndi, Esther, na mention it in why dear. Ya do. Na, me charge. Ma teacher for a party for the do. Say, Uncle Fapping in our so human here, mano, aboka kefi. Inti, ngoko na onu ehwe omo no wasan kumbire. Inti me so yenti ehunfo. Na da show this betimi dia yenti ma. Mo Again, to make a that's madam. I mean, shroud. And for free from you, for free medicines. Hello. Papa, me round, baby, I can say free. Pacha Femi, offer somewhere, make a free sentiment point name. You offer, young quay. You can't see a damos a tar with you, so I will did it well, man. Yes, you had damos. Mamma, it probably be how to age. To do how the whole we will be nothing, no, the whole woman. A quite more fast to see if you are some swinging at Damos. Now, the American say, a man and the young good man in was a tie and you give on yaw. Oh, they say what walk if you do so. I say no work with Sacrani or Bow again. To Miss Rem, them on one cast or no one can team of Papa be make and share the job when you do so, and then Papa you. Daddy. I mean, Shakasa. Hello.
Miro audi baby akase free. Pacho me kase free akra. Yo, yankran for da mo asio. Anti uni so fanko. Yankwe. Pacho my no, that's 17 years in Sikasa and Kwan Banadi. Say 17 years in Sikasa and Banaway or different. I know the Pacho. I just say, Mamma, and I watch him. When you turn on come you remove 5 years 17 and why I'm in it. Yo, I tell you, Papa, 17 years and I found out I could to be shocked Mamma Kayaku's family. And yet, yo, and so why, obey, Ben, I said, ye. Last caller, hello. 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 Yen for fridge me dey nyina nsi yen ko computer so adwa die mra na fe ye case e wo ho no yen fa entoa so emamo Esther sabre die beja kwan na wako na ye wo hoi ye ma ye ho be ye na awotwe enka ho na baby a okono ba ye be frew na ye ni mpanifo nyina me sese champo mu nyina ba be ka ho na ye hia ofitiem na the way forward no ya hwe why erade nka ho that's you mizo any miza and ye come for the madofo nyina da sa wo ye wo topon wo gya wade a eye mizo me pa chopa we nu enuano na ewo mu nti e modasani hye wo ni padua no ma wo ye kama say your orange mango grapes melons apple and pineapple ni nyina ye kama na de go fridge mpa ne ntonso ti gu hu dia ni na jai fra 0246 270 221 na mama Esther supermarket owebu akwa Oben Baptist University abawa supermarket magazine post office Blay Enterprise asin for two appetite big time and afi eye mankesim Winiba mankesim asin for suchi for praso monso mo number ni 055 830 0306 sister kwe free ono so ejinemu den ewo edujama ni nyina ofre sa ahome ya usabeka mizoni bi na so wabobo ama ho ato yen kanfo 21st clinic emfa emmaw hospital papa mesi enye Dr. Blessed Foster ni enti bi da obi oka say na yi wo boa ye no ye hunu bi da enu ti yesi DJ bi kura koye yo se 21st clinic sciatica dro ni de onya bi no mo a ye pa because ni nyina ni enum adekoro Dr. Blessed Foster na ma ye hunu ye se wo to ase entin kase na efiri wo pa chi akopemu na ntiri no start se twetwen wa enya sem ketoa ema onipa kura tumi kafom na waba waje hu ntete ni nimdie ya wato apete wo mamunu nyina da wo ma ye ho ayahwe kumase ye wanhwa overseas ye ben Alpha Radio afi wo boase Council Quarters Court Junction enkrai wo East Legon ye ben American House Dome Green Hill Street St. John and Eco Bank no achi Tema Community 1 yani Roma Church no na die animhwe Kasua Obuom Road yani ECG die animhwe Takwa Roman Stores Takrade Efiekuma ye wo number 9 taxi station wachi Kofodua Agata Market yani O Green eni die animhwe Enkoko Atani Ata yani Stadium Main Gate die animhwe Sunwai Koto Krom yani Ejankroma Junction eni die animhwe Brekum Mangwase ye ben Chris FM Wanchi Kremo Stores wachi Sunwai ye ben Ajenkwa FM Nkransa Presby Bank hwa Goso yani Sasa FM die animhwe de bi so edwano a nikanikam na fe dwabo sonso Radio Rainbow Techiman yewo GN Bank dadanu mu 21st clinic or say the sciatica expert Freya 0540 311 Jeffran Company Limited CN Kamfoma ubeden kura na dwade ayi wani ha ensuo ibugu hu tatatata sanse shawa no enemu no akono dia wote so awo ne no so ye kama enu tutumi kwahye kura kodi ubre fast na wote so a jiwani a enjoy ya sole ya na sensa na enu ana flash umpe we dia na ope shawa butu nso utumi no dofo kura kwahye no ama gina hoje
Ye jina ho so ye yankwada no so na ne de yes ankeso eju kwa shower boot onu ku no ama jina ho je ewo shower boot num na kama me pa cho your cabinet basin bathroom mirrors and afi bathroom accessory jai wo ye ni pa kokko na hye boot num a na wo bratia nti anu no be ka che say me da kate me brate na che say wo bratia na ye wo edum Kumase Yeni railway police station or line back so Fred 0244 178 585 back also Pacific Bank and Chemu was as the house ho be korua ho be show come happy girls I say nurturing great minds pacho wa wakoda busumi num wo pe baby di na koja ene de ehu o umedi akwafa na ba no makura na duama tete ntasu agum wo mo ye nipa boni medi fo binom eni bayiye pay de mesrew fa ba no happy girls oje obi kura no yi akora ne tadu asi na hyenanum no wo fe ano eye urade yankopon fa ne happy girls busumi num kopem mfie num ye hwe ne kama emfa emaw suku adan mu sosom oje nkoda kakra bi edwuma ifo na nimu te CCTV na edwagui na niam nkola didi agro de jai bouncy castle o train she sho edie ben efe mantem won so de sirin papa bi ene wo ho hey memenda kwasi ada holidays nyinada o se fan kra ne bra na ye hye wo maw na nya kwan ehome wo mo ahoju nhya heso omne banners ene online ba so for ba hu fedua charity e was 0592 754 737 Dimpa Natural Health Clinic was see Dimpa ye chene ahunya ye wo yewu yade no ye hye ye me pa che obebre se won so wo be ye now yade e ha wo no papa na mama te ase de ntia if to de bia ese oyem tima na uti pawo ne nkireche na ama yehu wo se hosane bi ho a uti ne pawo so na wo de ehye dum ni adan so na osa na ama uti pawo sa no obi won so a wachi ade na si mu kra de wadwen osa accident bi a wanya ni nyina se wo sa da afui etimi kofaba ti say peptic gastric duodenal gad acid reflux ene de ka ho nyina da no se de be mo hu se yade yi kunni wo obi wo ho se wo bo hwew udidi anyam yie tipaye duane ginagina wo bo ya na wo buso edura na dwoa na wo bui ehyehyew yese wenkate yese ni nyina yem kuro wo sei na de ba obi wo ho ane de ba agire oda cement so ni yemu twa no kodimpa doctor wagentete abrochire no abaji bi organ aka ho nti ama na duro na no aye nanananam na akomfidi a wode wo be famu no wa be nsampa akogya ya hye ye wo second floor Willis Towers Tichem so Kumase aka imagine health insurance dynum Freyen 0245 118 434 and 0246 744 744 Dimpa Natural Health Clinic Dimpa Yesina Hunya Dimpa Natural Health Clinic last stop Miza enso wo ho 5G 5G mabema gira so mabema konani mabema timi we ye green tea kama wo yire ho na ye de aje guarana eye energy drink na ye die da so energy drink bi wo ho akono na ye chinchira twintwan wutumi nka wani nguso wani guso anade ache we die ntesa na emom ema woni padua ni nya hode ma atumi de ye wadwuma jinsi ni nti ye mema tedua na huti mfifrese mema tedua na huti mfifrese mema tedua na huti mfifrese esimu agina mu wasuru pilo wasuru ajan yo ye ubenya so asole ahomache na abosa so ahuri na nya hwen oba udam paso a wo show ko ase erade achamade erade acha na be ma asole a flat nkruma na hwe ya isebo na nusugu ase enya 5G bomoden so be no bi ne ma no ne yepe oba bi aka cho so petadu emu ago am so wo ye hypocrite esimu aginam oba bi pe oda pass no nai ti bomoden antemere so waka ma ba wa ese ye no mere akai
whether you Some bomb. And make us say, and now ball a so casa. Yeah. Ubakasu on in Nida. So I bear quiet, Sakas and on a champion. One and why a killer. Yeah, Mama Melon, Paul almost is Paul almost is. As a soldier, you're controlling 5G. Bomarding so by Joe dear. Now Abobo, Obasum Pefia, Sabekabi, O Fred 0246 270 221. Who should we get on the any bar? Meton, the kama so Eddie amount. I'm a bibia to me a conkain. Producer number no. 0244 809 641 0244 809 641. Baby, I will be a da. A free Kumase was said to Tubori Vadi. Aha, ye work, swami. Edo Kopima Sasiano no once a Maria. Would you fraying? A fitted to other crady, zoom na, Yedibay Juma. Sansa Mua Chichini, baby a beno, Musumu here. It's a stories and moon to me, ma. Ye bayan is zoom. Messi a chant to Messi a kukusu, see a bayajuma. Taxi drivers in na believe. Yashwami Yamini, we are nama med down. Case number 2. Idrisu Adams, Ashtown. Abena Poma, Koronom, Quatraz. Oh, there you go. Idrisu. At a say, Yamanadum. Oh, yeah. But try. Yo, bear mouth to me say when you break, fitting on what frayan and ne, and not just do say ya, wabba. What's the Ashtown? But try. Ashtown fine. No, Kunadu Yadum school in General. Yo, every idea, Boko. Be 2018 more, and many Abanampuma etnai. A Michiano, and an etnai. Pajoshan, we dance as a concert, and a biaba. Patrona me. The guitar address I knew a minute kushia. Now about the guitar address. Oh, good. And a Michiano. Tushiano. Oh, chronom. And a menene kind and Tia with the petrol and him. Patry. No so tia say. Patry. Then you also twas way. And a minute try. Into minute now get into 2 years. Later on a December and away 2020 and away. Into minute to if I say. I could only 1.5 and na me project wo ai bana e obi side one na me call ti me call me go try 2 weeks ti be 2 weeks na me try me buy na wako be ma foforo ba me obi am mama ne na me buy no jira ho sa time no a wo call bana no bana minim ho bana incro bana se bie me free bana incro oh sir me so masi kwa jabri fa baby obi anya me fa ne kransie yo no so free bana ti bana de if se bie ahinkro ene ntoatoa so ho nyina menim ho enti wo fra ahinkro ai enti wo ko bana satam na wo ko no na da so ne wo ho na mene no wo ho na chese bibia ni muntem bibia ni na wawo akula no anya 1.5 1.5 month 1.5 year enti wo ba ye no na abete so akobe ma foforo wana ka kire ho me obi anka nche ba se me gidi na kire ade wo kom me nkom ukwa wo suman dabi wo difo mpacho dabi na ni oye de na hu esi me so ni abi o esisi hu wa adwen na bi a kire ba sa na me sa nsuo ma no say so onim say me koy no wanko bebi a onum nsuo no apa wantima onum nsuo no enti me de omra samwa wa hia wunua enti me no hu no kwede e1 na me ka je ye kasa mu on say aponchi bi ni ba manka no twim se na be ya ehu bebo no na wo sha dai se de wo de bondia no aha nti me call adwaye na me ko hwie nzuru go nti e na okobo na busha farmer na se me mabodi dua na me so me mo dua nti ma omo ye ya ma me ko dani dua by force abra me mo dua nsa na aba okro mo aponchi di na no banam ka ne sei ye fe no babu etu ka sese wa fo wachi babu nkunu that's right we anticipa nti e ba sa na like na ye ko dan dua no e na o say me machi die onye dey oni nko bi manam so me dey mini problem ba me ba de akura de o say akura no be me anytime ya ba me ko ho a akura na ba me nchen a na ona na mo frefra akura say e ma akura ne ma me nchen na mbisa na say akura no ade onye me ba na ma me no say
akura ne nyame ba nti ma me ye maame no credit e wo ha ge ne maame ne nana ne abayi abrampumi ne nana se ba ne nya wo ba nyame ba nti e ma media bufu ye maame no Zade nti no kasa akire. O kan sa asem no kire me. Nti o hwa na me yi mani nti mekọ ya na makọ makula niska. Sika ndi omoje. Omoje. Nti within be asa akula ndi 2 years aha nti later o mekọ a me nkoto akula na me say maame no so oni wo na me say na me frɛ maame no say na abena asha woy o say me ni right me bisa no say akula no na me say sisi ai akula me pese me de no school isi so me de ato oso mo anim say o mo nkasa nche o say maame fa akula no ko so me de akula no school abe dey me de akula no bedwane na me say akohi me de akula no bedwane say me maame ba akula wo de akula no ma no say o mfa no ko na me say dey bi akula no me ma na yede me ma no fa no ko bi akula no sha e ba no say na akula no me de no school dey me de akula no bedwane eno no ti sisi ya 6 months ni manim twa akura no so da enti eno so me so 6 months me so me nkoma no sika because me hu no e be den so me so me di sika because omonje na ususu se me paache o ada Idrisu oba be ma ne oba fafuru ni nyinsem wo hwe no me ne na tran ma akura no ge no be wo e ukoyi ni free doctor o wo fie mpacho nti wa na uto akura ni di e fra na asha den Adams. Den na all of a sudden ususu se maamefo no twi akola na firi ho mo pese ubehu se wo bane akora no girl de onana na yes adwuma no ba girl no na abrewa ba girl no maame de on emi ntimi nka no bebi se maame no support wo mo ese maame ne de nkontesa abrewa no mom na eye ma fa yes ade no abrewa no na yes ade no nti be ka chen se wa hwe ya bebi ame de no be gina no we like oh no one and I was say baby I'm mfa no nko ono so I ready so be face me omote omo okronom kyerase no be free e mam du fie mo area ho se mawo me ba me hwe no all right na se denti na wo so 6 months Adams unfes kan ko e de mu oye o me call me hu akula no me call me hu akula no tu sa akula no de ne kwai me ni me bi o ana usu se bia abena o de akora ne koma be ma wo fra na be one be ma fofra eti mitimi frɛ na even class and then 3 days or 4 days me frɛ ne oba no ka kire akora no ka ebisa akora frɛ me o se da na me say yes o so be wi am na me say me be wi o say oba no me ba ne ka sato ho na o say wo jimi pa na me say oba no na so wajimi se mo amene na coach na me ka kire na me ka kire say on ka kire no ma me say wo jimi a me ma jimi so onim na me ba ho ane me de ba yi omo ho no eno kai ba na fo me mu ade mo nye na producer abena mwanya no yanya nana moma ye ne abre wankasa ne bia na asem no ede dodo menyi ni se wo be yesa ade no de amaye na bia me nua be me so abotre bia amaye se enipa ne yema ne hunu kura sanka abetu asani mumu say akula no sisi me akula no school na hia me o sisi me hu akula no na ska de me mfa nkoma o sesenti Adams so ani enye se mani adi o because akula no me o ma me so go school into onim school mfa so aha etu ampesa akula no wanya 2 years na ka wo pesa ode ne kono and wa wo bia ka no o ba kan se me de na kan 8 to 9 wa won 9 ene eto aso na mu entwa bedudwa ne ma we efa zo ko 32 na ne ma sen 9 2 kan wo ne me ma sen wa wale wom mo doso na Adam wo so me ma hu ni sa so Adam so me ma hu ni sa ase kora mo twena mo ha dan no a wo de wom begu he tama me hu ye no na e kan say nyinsa aba wan kan jo so o ma bebre sa o ka chem so o 2 usha no se ne ma 2 no ma 2 sa no mo ye 7 enti se no wo de ya ne se ye ma hu akora no sa wonya wadwen se bia wo kɔgye no me akora ne sisi awusa ya ma ne hu no e wo sa akora ne be me
no who say na wo no obeda no aben se wonte ho oh say omu a weekends meet me akofa no na woni yire be ma obeda ho ba me oba aha tika obehwe ne kama wa obi aka ne ho afina eshim so sisi nye olezi drisu ni sisi modan ehwe hwe wasre bandafo ni atopa yasem ketewa yo asem o na da na brampoma wo yi esei won pese obem wo hu ahye on se mami musa we ebi musa bat me busa eto de bia omo kase bia tribal issues ususu se bia ba bia ufre ni hano na bia omo ye usa oh me mfra chira o me fira ya ba say me ma me mo na ekotena ba na anti anu de omo fanye issue bia ma sa fira tunsu ha ya na fe die na be ba se ye ma wo nhwakra na no na mente ase ye ma hu akoda no dia na akobo ni ti aso ma bo shake sa na diri so dua so kobo dua sei dua so enye dua papa bi uri ko hunan eno na ate abena so akoma ya won pese obe hu ahye yo na me de anu twa na ye de tete akola no na me so kora ha me kora keto otumi didi atem ofon so no eno so de etire ni no because akola no me to ne ma kora so me de bra akola no o ma me ka cha akola so o ma akola no engineer akola no ka cha no ma me play say meje wohu oba 2 years no okay so oko 3 years nyame adoma 29 junior na obenya 3 years ai wo so ne ma me nyene ma no no obeje woje adwa na nkora na aka ni nyina omne wase no nana no wo yere no ne nana nete ano ne ma me nete one o ma se de one be ma foforo te wa wo foforo nti one me ba ne nana no e kan say geno de me ba no gen nchen sisi ai e wo baby wo no wo baby wo no na kwa hwai me boy no edi ngwazo mi kire me Adam so akoma e ba ha wo se ne me kan wan kan ya boy kan say ase jealous bi wo mu no o ka chem se mi ntimi ntompa bo ma me ba no abra o ma me na ma me kwan o nti ma me bufu ye na Adam so ye adwuma mpacho ai wo ye de adwuma mpacho is me ton kenki kenki mpacho ai ke de hin bi nte wa na nkran no ai maske wa na wo ye ewe ewo ashtan wa o se untumi ntompa bo ama wo ba ma akula no e de nti no wakasa minim ne nti a o cancer because e ba sa no sa boy na say because of oban nti me na twa so nti de nti na ne kokon ensem na o kikan ya wo ba ya time a wo ko bana anytime a wo ba ye no a wo hu se abena e wo sa be ma no wo su se wo ne abena wo nyina na ne guy no ho ana because wo ko ya nche me ko ye no na abena no to ahwede nti ahwede original traffic mu nti o so ko achima no na ohun boy no na boy na emesi na o ka chere say nukunu ye den e wo fie na madwuma ye den asai nti onya concrete adwuma bia wanya den on frame na o de ko ye mpena oh na chese nko padwuma kora ma na form aye fast sa eno si wanim sa ti wo yire na eba wo sa amane yi me ba oba na kan sa asem no kire me se de ma wo ko hu sa ba ma no sa na ti na se ba ma ne ho akwai wahi me ba e kra no me frey na mzo chairman se na sikra wo de oba na aye de ayem from so nti wo de muntwa bibia so na oba no me fa ma de sa but still as ye da ho anajo 11 12 no afrey chairman na frey no afrey nti me man one is still nti ma mbufu ma me ko no fie me ka se man ko bo no dia na me boa me bo no kre de one me bo no wo ko bo no no kre de ba ko chairman no me fancy e woni fie bro no be so o te ayi aduma junction wonom tu kwa mfana anya kwadworo me ko no o bo no pa tu bu ni wie se wo yire anya no da bi na me jan life man se ade aduro ni de pa na again be ko sa ene wo ko tu de wo de ne mpena wo twen de no en hawo o me ba ne hia me ba se bi nso a Adams bia wadwuma wo ye bi kura enye kese sa ti ko no so mu kakra nka enye o so mu kura obetumi edi akula na sie mi debi wo dia ne sa kura na hunhunu no sa kaya de ko school kura nka be ko school mu onso akopɛ no se ebi wo ho ne obi awo
ba akwadaa no timi kɔ ne papa nkyɛn ɛsan ba producer wanya nana no ma yɛhunu na yɛhunu deɛ ɔno so bɛka na yɛnkɔ yɛnim na yɛmusa no deɛ nti a ɔmde akwadaa no si a wokɔ fie hɔ a na wokɔ fie hɔ a Adams if fitwa hyia enye fitwa hyia sɛ 2 rooms ɛna ɔmo tim nti yɛsɛ akwadaa wo fie hɔ a yɛade a wokɔ hɔ a wobɛhu nti wotumu sɛ akwadaa no nia na ɔni hɔ akwadaa no ni hɔ nkwadaa ɔmo hɔ no ɔmo nyinaa gu hɔ ba me deɛ ndi ɔni hɔ me last time oba no ka kyerɛ me sɛ ɔde akwadaa no bɛkɔ baabi a me mani ntwa akwadaa no so da woyira abram poma yi saa na ɔka kyerɛ me so ɔde oba no bɛkɔ baabi a wani ntwa ne so da ya ɔde ne kwai etu de osusu sɛ bi ɔde akwadaa no kɔ baabi foforo ebia saa ne ti wɔba abram poma yɛsrɛ wo fon adum yɛfrɛ wo nana so ɔne yɛbɛkasa igusu a yɛfrɛ brewa no ne yɛne ɔno so atwetwe nkɔmɔ abusa no sɛ asɛm wɔ Adam se kan nokore bi ewom ana nokore bi nim kronomfo nyinaa ɛyɛ madam sofo kronomfo omu ni me pa ɛne ɔne ne tena wamfa na ntete sɛ wode ne wamfa na nsie na ada na brama ɔyɛ saa sukuu ni die hia so ma hu akora no na mo de ne ko sukuu na akola ne so tumi nya fapem papa na nepa ni bia bai na baba na umpeso be ko sukuu de mente ase na se de ye ka no so nso Adam so no wakomanye bia no so ka ho na akofa sa issue no aba eti producer guso a mo pempono no ye nya no a ye ne be twen komo Aunt Mary oyin ni da se e ka asem bi se ebi mo pe o mu nya mo nso so enya omo nyede omompe na abanti e hwe ne kasa ne na ya area boy area guy o ko ye chese oduru ba bia am so osai ho se de o kase kronom fuo nyina nim de na be ma kronom nipa o te kire ase watimia aya makronom fuo nyina okwa am se de okwa ye to the sense wadi ne nana kora atem oyini ni mesre say yen twen abaya nansa because enye easy say woni obaawo na ode akwada no beede ebesio ti say de ebiti ebi no mo pe ama omo emma papa ye de ahwe omo ewo ahokira because say de okay kura oba no nyese bia omo achi wo bia eboro so bia sa na emom no abrantie em say nani so ohye okọ omo nchen a oye omo tembi omo si de oye omo shege enti ama omo mpese omo de akwada na ye de ema no na akwada 2 years or 3 years school bay KG happy giggles happy giggles menho so enti me nya enye school ankasa no ope me de me hu from the castle say opeso hu ni ba no but Aunt Mary say at least opeso hu ni ba no school by 2 years and 3 years and na de okwa oye no ho no enti ama omusuro say obewi akwada no obewi akwada no de na ko banda omunye ayo omo historical background omo ye bunofo nti omo ye akanfo nti ye mfa omo nka esiremfo ho oti din ne banda abeka sesire but omo ye akanfo kan enti wonya akwada na 2 years ne de enti omo de akwada na sion se wankasa atu woni mu adwene mu pa se wo pese owi akwada no because maame na kwa ware foforo oni obi foforo nyem na ye wahin ya otan na opese chese wo ye niema sakasakasa me bo aka kire me wo pa akwada na de na kɔ banda de na kɔ akoma obusuafo na wo ye ice kenke wo ayi ha ye friend say Ashtown na wa ware foforo wo wai hwemanim aware na wa ware foforo no wa ware na woni oba ne tekeke woni nete chese onu ankasa onye ready say oni oba ye de wow me ma he yes I know me ma me na ho te say ajadum yo abrantie bia de na sema bre me wo Sompa Nkomo so wose e friend Idrisu Adams ma me
kaka unimu no Ampache mi no. wasi woni wona na brampoma e wo baba ya ye frɛ no asha modi akwada na sie mu mpese obehu no me ma me pa cha wadawroma nukura bi wo mu a asanteman itie o Elukwe mu se wokofa no no. La wani to kama. Kwa ran so no. Sale nya kwa. Kwa no na kwa so ntimi. Kwa no so ntimi no. Ndokwa we ja hopo ni kum. Ana da so kofa ampa. Uba ya. Akwa buru ni ya. Asa akwa se bebe ni fa no na etie no. Ani emanyi na. Aya pa na chi nya no. Ayo ba so via akwa no kom kum. Aya me so ma fa akwa no akwa ni so akwa be nya ntie ni nge. Me ma fa no ko. Leli akwa lo yi ti se de ni a bitimi ja. I don't know. Mame osi amla woni abena ate ono okokro no bo. Sa ko bia ngofo nya mama bi kwa akwachi ko tum. Oko wi ade wadawroma. Oko bia mama bo de ali tu mama le pon. Na bo de no woni oya woti bi ba ho. Wa bi de wani le kwasna ba bi no. Wani abran kwasna abran hu ye no. Ala abran no sisa le se le wentimi. Eti ye so awo pese wadi na ni kosu ehu akoda ne keke wo ba wa mo mpese obehu no wo say wo ba akofa be bi nenya wo ba ro ba head na chi na de say me ala ma abra obeku ya eti ama kan se mi na ka cha ni say mi na obeku ma wa do bo ma mi ensan oku ya ni asen she wa be ya mi ni so abra bia wo so na bia no wo si wa iwo oni ne yire foforo yi ba wa no obedi atam so obeku ai I was that. What say about baby abran tie no wa hanya me anim afa mema be sami ni asami asan aka no ho wa kwa saba han se ndi manyina oh obi sie ese ne yete awo eti say abna wa wai abna ba baby on ne tie no say ni ema no na asha no wo ho na wo abna ho nti chesanye se bia mo de akola na kosie baabi na abrantie ni suban ti na mo mpese obehu no aha ai o ma me kwa wo nyanya aboso me kura na chese wa na bra boy ye dia ne ne ba no no nyesa ai wa na bra boy ye dia ne ba no no nyesa bia mo gina free ni nsem se anya ne ba no no na ni suban nya fe wo petu tira sam Just kwa na kwa kwa na brand ni la brand nta brand back in vocalist for so go chire nyebo e my figura ni kala ba me me hunu ka brand pa so ba no fuma kwa se wo bi sha na bo me ka ma bia brand ne be ma ne tim ya wo me na agenti bo nti se me ka se les me fuma mama nsi me figura so me fuma da bi ma me yansere wo me se ebi mu kasa wa chire nso ka ho ya bi Canada abanta ya bi ya me ma fa kusu bo ba se na ya kwa se ni fira agbanti mo bibi ya fa ko nya nche nti ala me se fa akwa na man se akwa wo sha ya akwa nya ode be ma no na onyina ya be ma no suku nu kwa wa kan ya be se akwa ko school na msa san bo ntinte o be so bia ni ntina ye hu se di akwa ni ko school awo na chese wasi no ye tutura ni wa ho ai wonya ya ba bra ehwe kwa police anu afa no adi ko ka wasi be ma ni fia do adwane wasi be ma ni mu fie ho ai ka so da na kwa ya asem na away wo kasa no si abna maame ankasa de mo ye no nani nye ho nukura bi wo wa ya no wase ekuru be kunu na fa no maame ne fa ni nti na so de me ma me fa kwa nko de say you awo wasi abna maame maame apreso ala me so say akwa ni sha me say akwa ni sha na de na abna maame preso na wo de wo mpreso awo away e so me preso ni say me preso ni say
Enfie afen wanya mfie sen. Enfie mi enu bebe. Ah wani o sa. Akwanisha. Anya se dibia. Enti yentu abrante efu se wan sesa na brabo. Aha. Wasesa na brabo de a womla, wo mehwe ne ba. Jo. Wo me. Ni ma me ala we ma na akwa bidie. Wa so na ni na be ma ba akwa ye gbe. We je ya ba ti dia ma ko ti dia kwa kwa ma. E ya ba nsusu. Yo. Wo me. Meda wase awie why? Agonya ni se le gba we ji kiri wo. We je ya ba ti dia kwa kwa ma ye ji. Wonya ska kwa ma kwa ma. Wonya ska kwa ma kwa ma. Abra ko ta le ya le tan le ya bo nya kwa ma. Ya kwa so ti. Wo ba be bia ni ma kwa tna ye. Ko bia be fa oba ni ma ma ba kwa chi ni tu. Hey. Eba be ba ba je o yi ka je. Amo. Ani awo na chasa asem na nya asem ketwa. Hello, Wania. Wana ka say me pa chaw. Me pa chaw Abraham me. Wo me ka say. Me pa chaw mbara ma me ina ma me say kaka do ya aba ho. Me pa chaw ai. Aha. Na me pa chaw o so kan say na kire mo. Wo se woni abena wo ba enfie mienu. Na mo de akwada na sie mu mpese obehu no. Mo pese odi akra ni ko school mu ma ne kwan. Na mo se maji akra na firi ni nsem. Na mo se ono de akra ni bedwane nti e na mo de na sie. Na sem nyina no. Ebe anya no kwese de akra na sie akra no. E fa ni sie. Yo. Na abamre mu no. Yo mu se sakwa wonya mfie nsia ye mfa ne ma be ma. Ai wo sha. Aha, wani me ba no so agai. E no so beti akra no. Enti me miense di se ya kakra nsa na e de akra no ama no. Akra nko ntimi nka mane se de ya de be ma no se onfa no enko. Aha, sanity. Na waka bibi se ase osusu sa kola ni ho. Na bi amode na ma sabena ku fufuro no sesen yo. Na wo be fie wa wo hu akola no ndo pesen kanani ehu ne ba ne keke no kura bi wo mpache. Dem fa ni se nje no kure. Abra no wa wo ni ha. O be akora no ma me ne nchen. Aha. Wo aduman oni ha oni kono mase. Na chese na ble wan so ka se kaka e wo ye tutura ni wo pentokwasem e teachers was sana ble abode e ne ba no no nyesa de bia obu abna de bia abna maami akasa na e kasa yi abachan wase wo de wo pene so so oba beji akola no na na empreso no kura bi wo akora no kaka maami awi na dance yenso na e kasa say you wase wo de wo pene so sen ko beji akoda no na wona na empreso no kura bi wo akora de na nka me preso na empreso na me preso eti na akora nso no da bi ode ne fa na kwawa kaka de akora ko na kwawa de ni kosiri enti na ma preso banda mpacho ho nye siri why banda ho nye siri e ho ya bona hafo na enfie me ru de o so wabodua akora ye na ni dua na be sata mo sti edua ne da so shem adianda so ye nane ene ti na abra peso de akora mbema no wabodua yo sister Edamase why Edamase pass mo nya daje Edamaye wedi mu ada Edasi yo kaka be wayi no yesu kwakro no bo ko wi abode asoma no kro me ka first time I say my men twa ntro na asem ye mu ye Ramadan wo boa intro say ompe we se miss bi ayeden a defend your mom na waso fa wadanfo so ko abena ku no wakose ne niam no kra bi no kra ni mia na me ko no ko e wanse ne niam me man se ne niam bo na abro no me ne no kokon ana one thing say me ko ye no me de to sa ai boy na nadanfo anim ha kaka asema wo kan de o mo kan so ewo makoda mfie mienu de untumi ntem akura me nka se me ti akura no wo mo se wo pentokwasem wo ba wo bedidi wo matem eti se wo sesa wa bra bode a akura ne de o munim se no na mani je se o munim se akura ne ye wo ba o mo fa ne nko ba bia na mom usunu uban a wo mu no
iti misra wo sesan eno so be hawo me ni nipa ni onime ebe kama asema jo me kura me mpeka so me anytime me na obi wan peka sa so no wanye me na wan kama me nkan sana me de ne ti no se na wo bro abena no so krom me ni ema abra no me tene me nsa wono so ye one abra ntena asem no so bo no na me e kan what yan kakra eno kura e kan say edem na me no ko en ene e said dem abonche obo na kakra no abonche na manya no hwe but edem de obo no ene kaka me pewasem so no kura kanti wotia na light one bi se o say kaka ti asem de mama ni age no o say wo ba o nyini mfiri wonsam na wo ye tuturafo jai dua na wabo o say hyemu no so da be na abeda say dua na asem na on say me kasa asha asem me ka aha ti anya say dua ya na o mo kan na o mo kan nso o ma yekoda ne dua na okro no mo a you ho me so ma Mary asem ni wo say dua no nye dua pa wo koda ne say oh wokwa o ma afia o mo wo hwe se de o mo kana na wo abena no wo dia utu asai wo koye ne ho ade asai e de ka na wo no ho a wutimi tere wonsa ebo no akwala 2 years me sense sa akwala opeso wi akwala no ko banda which is very wrong enti oyini ni we asam na odi aba ne de ye ntimi nta na chi sa se o mfa akwala no ye mpore se nta obi achi no kwa ne de aji ya nta wachi se obi o de na semba ofu se ono de abenti che se ye be kama no na akra 2 years de osu akra 2 years de school but at least ma Mary o man fa na ni su hu ne na da bi akwala no woni maame ho akwala no woni maame ho na ba bi ane maame no onim ho en won timi nso nko ho sa won wa ko be me bia obekọ be me bia one oba no obia one ne de etaaso sa na ote so eni ti ya nka bibi nkire no na onwene no ho na akwara ne nyini ebre semu no opa on sending ska na ye mfa nhwe akwala na akwara de ne dia ebre semu no na akwa akofo wa de oyema se wa bonsu ohini ni medasi bebre ai yensem kano ya na ase wo kano kreno so na ebi jiwa no si bone nti ya misremu atiefo mu tie ha mu ntie yiye medamwase minua be me ninsema kaka ninsema odi breye anka efe ka eye kama se abranti a wa woba na nani abrese obehwe ne ba ka chese ka de bibri nanso sene ye tie free abusuafo ne wo ene sene wono aso nsem kamu no abusuafo no mahu so omo so defende omo de hye ena kaka nso so abotre a ode ene omo nam no esa sene da bia meka ne se oba ne be ma mu titim nese abotra no so a ne de etan kese aba no enu bi na ato menua be makaka se woye trutrani se woye den so far as ne bane akwala ne de mimom de nka misusu se anka abusuafo ne tie me a se obehunu ne ba keke so oni enu de nka nsa hwe ohini ni sabe wa bodam okura sekan so obehwe ne ba na oba na atwe sekan betwitwam se o akwala ne wo fie ha ene sika kakra no wanya asha beje odini sika shense ko ni baby wote ho ni omo asha didi nkomo a wo wi a wa sere kwan ekode enka yensi ho kwan even akwasi broni krom kra no a emra ekyekere man no pampe no wontimi nsi oba na berema kwan se eni kwan se ohu ne ba na emum e wo kwan se odi sika ne mum e ba saa keke me kra nka me mfama enti se owo abadaye so ye nipa boni ni kra wo abadaye ma ne ba no ese wo pese wo ohu ne ba no wo hwe ne ba enti mesra mo abusua sa akwala no mo ba ne ho ene ontimi nkwa omoma ne mra mo ho na kaka ontumi hu no na kaka nso so mesra wo krono de to so anya de pawu edin bo aye bo wo nyina nye papa
ɛna wanso kasa ye mu no ɛna meyɛ ne action ɛna meyɛ ne deɛ me ka me kyerɛ wo action ni deɛ obi ani wa obi ani fie kwan ma no me wo ya action ni sɛ nka me nkraman no na mesane wo mama ho ajo kama biwi amasa chwatum eti ma me fo no wo mudi bim wo action wo ye be ma wo fie wo nye be ma wo obi fie enti wonso sesa so pe oba no ehunu no se ne wo pe no ne dia brafom ti so subai yen sompafo de nye so wadi ka be ka kire no ye bedi wachi se ene ne atwa ntoma ne edi wachi wo di ka kokota wo ni bem eti aha waba no o ma me ne yen wo ye se nkete sa ye nyini pa nya wo na efe ai o yini difo wo afa se kakao ensemo aye kan nyina anye ya be bare so na ye nua ba no so no ma me no ni nana no mo kasa nche no 30 years as 32 years wa won kono hey wow yini ka wow se kamyene no kwa be kan wa ka du ba ko eti be ma bia obenyane bia na ne be go na sisi aso ye hye okawo aho kira ba sisi ye hye okawa bibia betumi asi what I say na 32 years mako se usi se mu anasa musumu di wom eno no so ne ye fun aha to approach ane to pre no awo ane to no one film obi esu emu ko wo film ka awode ntum kakra ni obi em moto we ma me no ni nana no so omo ni na ho na omo nkasa kira akora no e do so dodo ono nana no kwa wo sei awo jira ho to ayampia ono o kasa no ono masa tenase bia wakai na se manin ka difo kaka de na ka okay ono se ono so sa no so ya nya no ade kaka na so ebusia mu nsem nyina wuni kaka wajuni wo ya asem o fa ho wo dia mi be ba so no he obusura gane eti mame ye mama nana no enfo ma dwuntu asa ba shaboni bi sanate ama hinka nwe sa 7 sanate nti ye obi obeba bia sei enipa makoma konkono wa omuni obada so omunyina so ma befo mu ma oba ne gina bia we ede ne ye mai ye ntiti ye mani ye na suba na ekona no odere wo boy ka hireswa te se de oso yawa de kodwa so ka cha brent so ekro no bi ekro no mo kro no da on ne metenti yesre ma me no ne nana no omo hye ne ma ye nankura ne dos dodo o ma ne ba ne fifi dodo on kantum na fe so kaka enye on propras konkonse ne bi e wodi kwa yi e wote kwa yim e di konkonse wo ya brant na na obi hu a wo respect how de wo ho no ene ma ebusa do wo sa obi wo krampo na sabe ono obi e ba anyinsen oni ka prenso na ebusa na nkasa ehwa akra na ma no fare kokochia no na wo ni yebe na wo mu ahantan na kukuduro bi boni bi ye wo so nti no wo na wo se oni ya nya no ho ade wo du mi ya nya no ho ade kokoi no ho ade ma no kosuja na ko kosuja so betwen kwem wo didi na ne ma mi na buso na tem anya no ka so ade na na afa no ho ache wa nya de kra wo de buso atem ye fa kware ma na se wo ye kromfo wo nya kromfo but wo dira tem wo ye kromfo the same mami no hia omunya bayfo so ye bayfo se osusu ye dwoba moni ana dan tokwa after no mutimi nkamum enti de wo ne ye na wo ye no na ma buso na hu se wo nya papa se de akura ma wa wo be sa akura no enti wo ye hu ye mo wonu kasa nye dede misrew bra boase wo kwa atwop moni ne kwa na ye karkwa e wo mo se fine o ma hu nenso ne papa mu no wo de sende aye record adanse anti e bedum le bi o be ka cho nyoba because 6 years as I say 6 months 6 months o ma kwaniska aye oba set record bi ye nye ye hu bi da fantini bi o wo ba wa wo na wie ma me so fa ne ma no o hwa akra na o riska kwa no ma de o hwe na koduru pempe so be 10 years no afra akra gen hu a was no mintimi fa akra ne nsi ni papa abrante bra ba joba ife sablo ntimi mpire ho so kwaja akra 2 years na wo to wai wo akasa wo yini wo ya o de kwaja akra 2 years se won kokota akra no wo ntimi nyini ne enti sisa usupai na sisa niema yie na mo wo abrabo na wo abrabo na mu no se mi to kenke se mi admo wo metitare eye ne ko sha baba wa no wo kwako sha no so wo mi no wo de o mo ni na ho gero sha ne kawa unko ha da ma no unto ofie ma nto ka ma no afide wo twesi ma fina eye wo ya panya na wo ka ska ana di sasam ka ne yeka on ne metero nti onu nim ne ho ase kaka bra fom
on say subano nya kwasam no efe ni die sese kura no me pese ka wa bai di obejai aka pese judge bie mana on fa dwato nsi judge so na nso ye so ne ye nyina ye mabusua na che opa de biem ansa anyasa kontimi kokogunu ba no twi ba na kansa no kasi milai olla yalla sini hada enta diri hiki jamaa huwa castle kasimino to boise bravo wa rabiki wala siai wallahi bravo enta enzel boko enta enzel enta kalango jonnam kasa sa wona magunko wakotwe mprasa so ko be manifie ene kwa kokoto kwa tadio ne odia ajadie ne tare ko na yimfie na ye fanifa ma fansia ya aya odia nako kunto kwa tweskai judge enti yese obie la no na on fe dwa to si wo ne nka ye ni mfra busua no empra chawo ye fa dwa to nkosi wo so ne jaka kabese wa kwa se de o mete no ba mo mani hu no sabe pepe kaka wadi utisha se de o kokwa ye makodo ayi kwa ye blotio body on ti to wase se e de na wo beka adawroma ye de ni ye mu ne ye pe kakra me kan say menijato esi musona mwa pa abrewana chawni asema mekatia no bia na onfanche yo abrewa mi se mutia e de kaka na watwe adwa no o oso opachew asem bi okan ye ntwa yie mumfanche na enso hwa ye beba ho kronom ha yade ye be pebre ne aba ho ye ni mabehia wamfa kola ne nko ba bia mu de moma ne hunu no keke na abutoye momra nti abere wa menim se wutie wo se ye wantwa yi se de okasaye no ti ye beba ho na ya be kana wo batan ne ye mo hu ne ba no ha no nipa de nipa ne nsuru sin ti ye sere abere wa facha me wate ne ye se akokọ de ne nanti aba nso nkumba wo bendai unana na akofa ba eye ka no de ba ya sanke be park ne ofie tu akofa musuo nso aba aja obesom sada nti mo fa nche no na yenwie na yenhwe edibisi ebusuafo se ya ene ye no bia wo so asembe jejew na wo kyena de ojira patient asem no eni wafata ye be sa akoso na de aka to so ba nti wo kyena de eja ewo fie ha gidi 0551 931 931 na yemfa ya frefo na fe yen sorry ma godie mu fo no so emra metwa so 0551 931 hello good afternoon di baby akase free Sompa Nkomo eye bola me down me finish okula me kase se logic man yo that's one of them so munye na mompa action go wa ye na abotre wi man kun o man o kuntu ne tempe ni pa so ba on no abotre na e control ana ma me ka se ni se o de ne ku e do se ni ku mon usha e pa ma che e hono wa ka se yi ko ja hono ni pa ne hono o ka su usha ono so won ni chana ono su usha because onu generations ni amini generations si de na kwa no mo kwa usha au ko boy na ma ne kwa usha ti hono so o mo fi ni yi ti boy na chepa no stro ma o mo so ma da ya da say hello me do foodin baby akase free Medin di Selena mi ka se free obuase. Yo Selena nkoi. Kakra me pese me kan se. Boy no ohia kasa kire. En se ya bebre se odi a oni oba wo na wo hu ne ba. Na se go pese o ma kra ni sika kra de se dia. Ya obi aye ohu akra no nti ya obi na ma ni ntin so sika bi emma akola no. Nti o muso ohia kasa kire de nanso no oba na one be ma no awo no wono su hia kasa kire bebre pa ti say oba onso watia umemu maako 32 years so when you dance you sa nti this ban on nsu wom kra ku say 32 years awo kono me ka say dia woni be ma o to ho aware wa woni ne tie
Nti ọbaa no nso hia kasakye bebree nti ọmụ nso maame awofo no nso ọbaa no nso so hu na kokokokoko na eba da ọma nso bi yeda ase. Yes, yeda ase. Hello. Hello, mini aba. Oyere Nkomo. Sompa Nkomo. Sompa Nkomo asebe. Bola. Bola. Mini aba na ho ye de. Erade adome ho ye. Me fifi breku ye from your man away. Yo. Na me fa konya sra me chia madam fu bi wo abu akureba di fie friend so fo kwame o breku mo ono ye na djuma. Ya. Mini akakra me pesa me kan se sebe ya na ye bia no mo ma no ya wo fu no mo so nche o mo nkata ntina wo mo. Wodi ka ko wu mienu. Wa nya kunu. Wona makwanti fi o sia ba afofo ho wa sa kofa no. Ani so mo ba di mo ni na mo. Ani so ya ba sebe. Na wo fu ni bi gire tresa na ya sa ti na betra se. No ata wo ni be ba ni ko ba ye basa. O so wo show ba o ba bi na wo akura no. Wa ankasa sebe e be to se eria. No de sa so mo ntamotia. O be so nyini. No sa ko fa me mafofo. O be wie se na nkura be ni mo se sia obi a papa afo. There be a confusion because the money the BF the bia na eba. Nti etra wo fo omunya amunyina akosina yo moma. Omunya omunyina ntra so omunya omu kata kire se de me ya. Omunyina betro ji ono ne so ya ga pa cha be de ba kurushia. Me ni abi jina kire me de ma na so aka kakra. Ne sala we da ho. We dey say twem. Hello. Hello mama. Udi be bia akasa free. Iconic my kurushia because of Fiblekum. Mama we are my family so na ntia chief jala ko de my former trader industry minister. But what was the reason or one was sabi. Tetenya na ma me fo de we na mo come wa na just na you. No dey be gina bia we wo. O dey be gina bia tu na ya ni mbisa sem. Para e bia bo ba association no. The security na ya ma sa anko na ta what ya say. Sabi what the care ko go ba bi awona amfa. O da ko show bi o ko di aso se ta na kwa ko. Mo so bi sa wo mo di. Ya na sere and yes, be another study. I want to be able to be able to work out of my own tea. But the other thing, be able to be able to have some money, more capital, some money, trouble. And the person who told me for me. Let's say, one of them to offer a boa casa. I want to be able to have a bomb by you. We never go there with the man. Yes, Mama. I'm assuming Wakasa. Hello? Would you baby a casa free? Yeah, casa free goes or from Gojamo. You are Jamo Koyankwe. Let me say. Ya mano amuware na mano edibe bi omun kama bushi na sem se kakra because nti a brante enya no wo beton na bushi na mano nti ama na bushi na nya kro ma won se brante no e ho bushi no ma nti no pe bi otu tika na mu kire abrewa no ene tu abrante na ngasa so na mo so na brabo ye se wo no woni nso ade a ukofi bia enjo because okasa no okana asem bia me tie na me hwe no TV ni so na se ni oke bia won se na ni nso ade nti abrewa no so di wu se bia wa ba fe bushi na ni ba nya kra na no so won ye na so dia be pe so wo ye na me ba nya me tu no kra me to wase ma te me ba na wona me te no no me ni obi a won se fi akora na hwe sa bisinne na me no ka sei o se akora na o ma me ba go me ba o te tin ye bia me ma no so fa me ba ma me ko ko so fa ne de me no ochina so ne me dan sha akora no so no ba ko fo neti me kura ma ye na kam ni kwa ntina ma se na me de beto me mu program ni ndi kura ma ye na jo no ma chire na mdina ba ya ban te se ni shuban so se ni shuban ya oba no nye kura bu sha fo me penasem so ka kan meti nya kan ho nti ono ma chire mu sira ya na do no ma ti je na nya producer number ne betum titie why mo ba mo nya botre wan wa meje na ma ba ho mate ma bo ame mu program ya de fa ya da masi hello Oba Paudi baby akasa free hello Udi Fatwa mi dey big am kasa free take mine Tachi ma bro no be so but mo wangla like yo yankwe but ma Mary aya onya botre kakra ma nya be ma no onye na din se o ba be ya akola ne de nako but ono pese odi na ni hu ne ba no nti e sara aya onya botre ma nya be ma no onya onka se o be fa akola no de nako na nya be ma no sumuntu no fopa ma ye yo yes hello good afternoon. Good afternoon, my dear. Odin baby akasa free. Some of my Nikasafia Samantha say.
Yo, and then the man abane de omo ni suban. E bi ti se me die. Be ma me ne tena me na tena 8 years. E bro, obu me abo me ma me na. O do that sort of home. Because me the man take me out to the extent say my family me my friend Kenya kotna baby. Asat na make say woni baby kwa me me mane wo. No be obrobo ma me de adwene na say. Be man dey ati say okoba anyom emfata kra na obo me. Me ne be man fro me ni echi me manage na obi a be ma oba me nyem almost 1 week to 9 months. Otumi de me ka me akwesi ko bom ya anadwe. And obi de me ba fie. Hey. Ai. Enti me de ma fa me wa de me ma ba this time de omu ni suban. Asat na me ku onye bebi a me ne me ba wo sisi a o chi pen. A o sisi o chi me busia fo so a o pen. Sisi a de me de be ma de me hu na me suro no. Me me ba de o ye ne de wo de be ma na ye nti e na ma no so o ye sa no. Yo. So be ma ba no mu so mu suban. Yeah, that's it. Hello. Hello. You didn't baby akasefri. But you send me some kasefri sanos. Yo. So for me say na akwa kwedi bi ti say oya be ma na say wo na wan show ba eno na ya asem. Ena so wo na say mo pese wo show ba no so a no so kwa ya so. So you see how she change abe ma kaka na say na o kana. Enye bi ani wi am so so bia me mo be so odi ni. Ehu ne ba. Send about away. Then a one year, the didium, and all of us were there. Boom, keke, is it of my wow, all of those are you count. I'm calling your dogs. So I just say, if you ban it, Yaka, such as of my patch with Bessie, Amadas. Miss Reda was sick, Bemen. Hello. Hello, mommy. Yes. Good afternoon. Good afternoon. Very little fashion as for my What about pa? Yeah, vero. Yeah, why? Money, Yanko point some what it. Yo. Programs may appear by the way I must see a program need the men not ja. Ama ate, a one by me room and honda. Ah, you don't want to solve a problem, no. Ma Mary, I never pump for suffering Yanko point some what it. Yet Damata, say the dear Nambia, some on for me almost eat. Move the program media, come, I will be to me that Serena. Yami Shamo, and then the firm go my battery. Yeah, that's a power baveru. Yamishra, hello. Hello. Hello, ma. Would you baby a casefree? Mom, I make a separate of West what? Oh, fine, uncle. It's later and then I dolly call the fury. Okay. Pacho. Hello. Hello. Hello, Pacho, ma. Monka French youth, no, youth, no. Insurance ne ekrono ne nyama basaba da area sinyina enamo unprepared ya asana ya won kwala no ndumbola we ya mini aba ene blai awi enso mu atitiepe how do you call it entitiepe no mu kwanya enkwala mu do so say papa ta what dey make na neti ase pa nti hard ne obewa kwala ya youth ne wan ye na ewa ahomden ewata nkwala no wo ye nten omo ye bone aye tinya chi omo abubo mo atinya tre no omo se ne fata se ne yankopo asem kan no enti ye ja nkwala ni se na oba kwa wo nkwala 9 info wo nkwala 9 obe de ne wa tre no omo enti street children na de me gidi se ne na de kro no no sa ne ma basa na ba no enti se mo be ka mu bia ya mo mama nimbre ewata de no ye wo akwala kwa uwa na wa wo kwa na wo ko baby enti sa. Why, man? That's what? Hello. Yeah, hello. Me ready, baby. I can say free. I just speak to you, man. Touch my bro, no bay. Can't tell you that, bro. Yo, young quay. But you're the promise more can say. Eh, me tear man or move from the almost in name of my bone. Would you hope for training coffee and plan of one question what I want? One that be man and Safua, now who say me man in Anya, me man in Anna, you. Then will aid you one of your be man and son, and then I'm mother. And a branch and out and now can 1 year or Giacolano. What Timo Marcano, the one Shacolano, often a new Huno,
bi wo no so be ya na no so aya aboa na me hu me ba o se me send this camera ba me ba ko na auto na so ma o ka no hu wo ba o send this car ko ta ko la no ho so woni ho be den wo hu ye da se am pa so akwara bi wo baby a o hye no se ne be ya 6 years no do na say o say open hello hello say e bia ye mfa ma no ana say hello yes hello oh so ka say aha mi paucho mi fi mi pese guy no ompe ebutiani bi ni mami ana say ni uncle bi na on di nenim no ne nko mami no ni grandmother no akora ni grandmother no no ni omon ompo mo acho say bi oye na enye mate se ne be ya afi de ombe hihye da oba be hu akora no ama no chop money any pan man se ne be ya da chi bi no 6 years no do na se o ti o ta akora na omu nka se omu fa ma no ye da se yemfa offering your chat. Hello, good afternoon. Afternoon, me riding baby akase free. Yeah, friend me would be you already a fragile doctor. That's every time now. Yo. And then and Parama was at 1 year so school. And the 6 months and Salay in our school. The woman of time. Now on mammy in Anya Amobako. Mundimeti, no solution or homing in Anya 1. No far from then a day of it. I feel almost and never see no offer. And this car is and this in Amazon. Me just squeeze and me Jenny says, you just put idea and me Jenny says, and me 6 months ago in our school. Many 3 years. 3 years is an argument. So 36 years and son of an out to school and also watch a jar. And then I right. You. So, but the 6 years and they okay, the school is here. And now they're so. Let us see. Yeah, do afraid you, my dear, no see. Producer line, Unie. Musimi 110244 809 641 0244 809 641 0244 809 641 mo amu wa chiri ya mo dem stories na bang na hye mo bo fridge wada zoom ebe ya djuma kaka ye program u ba e che wade ti de de ma unie so yere ba foforo nso nyam fa koma ne na abrewa ye be ko ho ne ene o makokasa se de be ya asumdwe be nti nso hwe wabrabo yi wa no ya ukwa nkutwa no na enanka se abrewa wa konchi mu kra de nkeye ukwa untumi mfa ahyen bi enko ti producer be frɛ wo fridge na akono ne ehu time e be ko ho why mam se wa jima kakai Sompafo yedie oba na bekaya wasentre me ya tinitini wawie no yesa wa akyede a yede mawo ene ntume na Yesu Kristo ka asembi se wa no uni ye etiriya de nso unim Yesu asema na meboa o ka asembi kire Mary Magdalene wo se ene de wafa nwadi na wukoi mensa ankoye boni biem na de so sei ama so enti abrewa no ene maame no ene wabrabo nyinara ukoi kosesa ensa nkoye nipa na wote tete kaka no na emum eye free na eko kaka foforo eda se mam se wa chiado phone sorry me chia me papa ke fam doctor hospital Dr. Ifa onene yere ene me papa SK Bonsu ena na pomponsu hene ni ashtafo nyina na ajibi mo chia mo nyina ma Mary yo me chia Bishop Brobe Holy Spirit Inspiration Cathedral ena me chia me papa usu abwaje nso Holy Spirit Clinic ene na boafo nyina omo biem sa nyame nhira mu pa abusia aha na brebe me kwan na ede Sompa Nkomo na de no so asie ede amamo onmonyamfo Collins amupoku DJ Tofia kwa na executive producer minister IBJ na ebu producer na koso eje wakode ebebo adwuma Brahima Bozi Chagko Facebook no so e ma yenka chwe ene
ya Grace maame wata ni won ma aka nyina amfididem gina mu toto ne makama enso de ma yen ene Ghana ye gina kono ye ne Angola bompa ya no aka o my Ghana me sorry de na chesabu enso ebetranse no me de agodie mu nsem no ato aso e de amamo me Shell so am Shell taxi drivers papa be enkoto ofade jo ahwe ne yire ne ma fefefe kotoka aponche sule ne mo amaka nyina no onyame hira mo papa maiga majumaifo na ye masa kuba onyina nso awie yeda mo ase abena nso bo container mu dendenden a wo bo adwuma from ohini ni amakranchada zoso of mami premai ni Sompa Nkomo jeme so se eye bola yenhia edachina ewia donko God's order in God.